omugisha mutabaruceyo abwanyu mukazombyaro mukaza kureba ente n'embuzi abacara banyu n'abashisha banyu n'abana haba harimu okugira ngo mukanjeho mu ndembo zitari zimwe na zimwe mugende mugure ebintu mukwano mwenda kukoresa omumaka ganyu harimu okuza za Kampala mukaza kushopinga mukareta mukatoma maduka n'ahandi harimu okuza mu mabaga mukahingirwa mukageitwa n'ebindi okutaha amaju n'ebindi cyangwa no kubatiza mwenu okweyona ntubatabarusyayo kandi tugaruka tubasima imwe babase kuza ahamaramizo okubasa okugenda mukagamba na ruhanga wanyu omuringo gwondo kumuri kutekateka aho nanye nayo ndikusimbira ruhango mbasise nyumwe bazyo nanye nkakangayo aha All Saints Church aho murembo rwito rwambarira anyo kubasa kushaba ruhanga wanje beitu tinkwena ntuzegamba binja hadakiki 11 ezaringo mushayiti yo kubanza twina makuru agutwiniro kurwo mu nshonda zona abana bitu basinye yakanaba mbagumza mu mbakora examination zabo zitegerize aba P7 next week ya okutandika PLE yabo turyo mbururu naragahonda beho bitu ebyo byona byabana byendo misho mutakagira ngo ebyindi nibyemera ngaha nambwe twina makuru agana gona gakwata akwatena n'amataka jine mpangare ine nyina obariyo nibajangura gahonda beho pangare je yo nerwanagana na nyina abo kube mpangare je kabe ine cyo banje kiyahirwa ishenkuru yacu mutsigira no mwana hu yajero ko kuza kuronda obusente nyina weche banja yacuguza kweza kucuguza yagura akaproto mutawuni ataka proto mutawuni uko mwana yajatenewe kware yaguza itizo ke onka kamango bondi yacugura mu izina rye abo kubeche banje cyaguzibwe cyakiryeche so mwana yajatitizo kere katuombeceho mwana yayombekaho bitom process yashanga ngwenda ganezi tezina izuru kurebeka stariyo mazina je tikurebeka yabitamwa mana ngo bitom mazina je nyina kuyaheza yajatitizo kare bazhandike bazowache amana bahandike ndagano enjune necibanje babitom mazina go mwana go mushitogo bitastugamba yaje kweyinda gukora sanga mukashaho endaga netarum ai nyina kajufurra baraniwe reka turama kuraga bundi ukayongera bwetegereza wo kuba nyina no mwana tukaja ngo nyina kabara hakiri bite nshonga ze yongire kuguma namwe nikatwakira makuraga tugarebe Nachinje Kristino emyaka 37 yakaide nyina Tasiana kisa kya Maria oko kyalo kachika mugombole kayonza ekayunga ngagamba toluvanyula kitawe kali asubula mundu okuba amasasi nafa jajabwe Falasco Seronkuma yagabanya abana ebibanja wabula nyabwe kisa kya Maria emyaka enkaga mogumu yakitunda nagula mpoloti mukataonike kachika ngamusabenda gano ge yakulira wano ngatayagala kujipa ninda eri busujju yaita muzeyi wa kidanto mwana andabukinde yango omukolera endagano eri mumanya gange muzeyi wa kidabwa amala okunkolera endagano nayingira mu nyumba twali tusulamu nagenda okutuuka mu nsawo nga muzeyi wa kidama amaze gikola eri mumanya gange nga mukasawo teriimu Nachinja agamba kuzapakaza sente nazimba mu nyumba wabula yatandika okubanja nyine endagano eraga obuguzi bw'ettaka lino yatandika okupalapalanya njagala bwannanyini ku nyumba yange era njagala ndagano ku nyumba yange mukadde n'ekimugamba yaŋŋamba bw'oba oyagala obulamu toddamu kunsaba ndagano yawano okiwulira bw'amala okuŋŋamba ekyo nasituuka ne ŋŋenda ewa mwannyina y'oyo kojja waffe Ssemambo ne munyonyola ensonga ezo ensonga Nachinja ziropibwa Collins Kafeero era bwatyo n'abisaamu engato okugenda ekakiika okutuuza olukiiko okumanya amazima okuva mu bataka ku maama ne muwala waani omutuufu obwannannyini bw'ennyumba eno nyina agamba maama atandise okuzimba ennyumba ng'anoonya ssente ng'aziweereza nyina era batuka okuzimba ennyumba naki nyina yajja okutuula baganda okukwatagana ne nyina ng'agamba wano we omugabo gwono guluwa kitwagala ate omugabo gwono ono yaguwa Nakabale n'amutuula Nachinja agamba nti nnyabwe yazaala abaana mu basajja ab'enjawulo nga kati abaana bano balowooza nti ennyumba nnyabwe gy'alimu ya nnyabwe ekisa kya Maria ne mugamba atwaleko luumunnya nange ntwaleko luumunnya mukadde wange yaŋŋamba okujjako ng'ezo luumunnya ozimpa mu buwandiike
namugamba ekyo kye kitasoboka ne mugamba eryo ettaka si lya taatawo Kezironi watunda ttaka lyange erya jjajja wange Sserunkuuma. Maama Kisa Kyamaliya awadde ensonga nti Bakali Esuubula we yafiira yamuleka akyalimu eriiso nga yaliwo myaka 32 era ng'olwokaano lwali lukyamunyumira nga ensonga lwaki yafuna omusajja n'agenda mu maaso n'okuzaala. Ate nga bange yafa nga nkyali muto ekiraba. Nakingi alumiriza nnyina okulemesa n'abapangisa abaali basiddwa ku nnyumba. Omwana wange n'ankubira essimu n'aŋŋamba maama jjajja ali kulwana n'abapangisa namugamba agenda ewa chairman. Maama agamba nti balamu be bawabya Nakingi olw'okuba baali baagala okumuganza nga bba afudde n'abalemesa. Kati bwe mba nga bba wange afudde tekitegeeza kuba nti buli omu nja kubeera nga njagala buli omu mu famire. Sijja kukyagala kati neetandika okuba empalana. Collins Kafeero asazeewo ennyumba eddire omuwala Nakingi kubanga buli omu ku kitundu akiweera obujulizi ti omuwala ono eyazimba ennyumba. Twagala omuwala atwale ennyumba ye. Kati baagala bantulugunyenze nti nvewa wano ekitajja kusoboka. Sawulo ow'okulira yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Okay. Ensonga nizeezo, nsonga z'amaka, nsonga z'abazaire, nsonga z'abaana. Bino ebintu alo birukuka nabyo bikayingulira embo. Kandi mbwira obumu okasanga n'omuzaire nawe n'akanula eriiso n'agamba kino na kino kiri kiti, and of which turugaruka mu kooti ey'abantu okasanga nabo ebintu mbaba binterpretingira mu buli obundi okuba butari kukwatagana. Ensonga ogirora nagireba mazima konka noranga ekibanja n'ekyo mushiki noranga n'abantu babanga omushiki niwe yayombekere kandi ekindi kuteekateeka ngu omuzaire akabe nafa ya mwana we kugira ngo agire nyenkyakare nungi ahabwokuba niwakiine amagara amagara mato anokubaasa kureberera ruzare yakubaasa kubaziire n'ebindi then akabe nakwatagana n'omuhara omuhara muherezaho enju akubona hura hariho enju nyingi n'ez'okupangisa naki omukiikura z'omwe atuuramu omwana murebereramu then nabwanyuma ururezire rutware nga twashanga myaka egyo yo nokubagana na muhara we urikumanga ebintu nebye urikwenda ngo obitware ati ninyebuza nko mukiikura ogu ebintu nabitwara kubitankahi azire y'abandi abana batabakwenda ngo abahereze aha bimwe hari ebyo noza kushanga ngo washanga omuzere ni urumuta kubasa kushoborera abana bawe ncyanci manyisa ngo wasiga wabateka omukati abaga ubundi nkendimo kuzajwangire mbwenu mama onashimama irizina nyoka naza kuchera ndikuwakira kuba notaba no mbuteka instead niyo no bateganisa hatwara abantu abashitama hariyo mbwinji bwabo buryo omwari kuwareka ngo enju nayo muchenje nayo mucyo mwana ni wafire yakarwana akarebeka ngo yatahejo abana mukaza buyazire buryo mwine kugenda akazo wishe ninga akerwana rihari bwana mwana wo mucyo mu ruboya abantu we yabasa kwe kwehwero mu njereje then okashanga niwe yo no muteganisa ruyare ekitinisa cyaba mama turiyo twongera kukifurura kora shango mwana atakuhereza nyina ekitinisa ngo abana bahato ngo mwene hato nubwo buzire ki obwo kwenda ngo otunge some respect okuruga abana mazima aho respect nekitinisa kijja kubura kuruga mwana okugenda amuzaire kuya tutwaitegereza uko mukadi yagamba ngo akayire kali mbere yiba yaferire ngo akabacyine mu mugongo nabweke ensonga hezo nosanga ubundi zikamongera umugongo kagucami nonsense yatunga yobundi abana abandi abaliyo narwana ashino wamuzibira kubazara dekaskire that was her business yayenda na hati yayenda genda ronda abantu we don't care konka huyabiha babareberere babemerere babakore kibashima kwamba bakora aboriyo nontunga umbana buyazire omwa harubo akabanja kwishenkuru ya muhire nuko yayombekira hakahika hariya hahara ati kandi bari abandi abanambajwanjira mukari kureka yaramunayoreka ngo abakusupportinga omushiki abeka no kugira ngo bakenda kumukwana yayanga that is stupidness ensonga y'abakyala amyakachi ensonga y'abakyala bakizigikozesa mirimo ubundi nahande ukabatungira ubutekeranganiza akenda kumukwana nayanga ako mbwenu reba which abamu batandike no gireta ariko muno maka nambere barukuba bali
nyowe akampambiriza nkabanda kwenda uyu kaguza kandi kani mukyara we ensonga ezeke nchikuruka musemeri kwa namuzitahamu hamu so kandi yegi ensonga yo gamangunya akampambiriza akankwata biki muri mukayanyu iyo kandi yegi nijeta so ensonga egi atsobora tagitwara ngechikuru eyo mukuru obuya hayo baitu turole ngo kwinganiza bwabaho Gideon Senyomo ali umfield kandi twaza kwehemura amazire kuba nakayo smart kirukumara akandi naetaga kuba natukia kasonsoloka ku murimo gwanje aha program sisimuka nyenja karero Gideon twakwakira Lake Kasangati na Charles good morning akasheshaka nazanisho cha Monday ubona mnonga beji ba primary 7 na P7 wakonja kwete group mu cha PLE Ejinyoni weekend kushemba yakora akatano ni briefing then every shatu na bina abeji basabye mukizamecho abeji baza kusaba mukizamecho bandi bitegura kuzireba ngo bayonja kubaje umuseji shoma endera kushoma then otankoro ndecho kukora ati akashoshe ko mu Rwanda tugamba ari aba bakozi niko kashosho cyako mu Rwanda program ya simuka takusirizeyo inomba zizo cyarani amundo okunyenda tumwakira je tuganira tugambira mazineje umurimo gwa mazire ngwireki bito mirimo yona abakyasaze mpuzo mu murimo mukamanje online bachi university tamsa barebi na munonga tugamba mu murimo gwawe university aseye kunya kira university amazina ni tumebaze Edison za ya Zingiro ukisa heji ni borambara omuntu okubazira masuti agabashiza abakazi mwene bikwatira no kubazira byona isinje twaruganga he nyina cyayo Zingiro ninduga rushanje waringa cyarushaho gukomeza mukaza mukesero ko cyaro cyane kizarwamo tugamba gendro akora isingiro ijambara kuzo mu rumogo n'icyo cyakareze kuzo mu rumogo mu rumogo nawe nkasoma nageza orevo naherze na orevo ngoki orevo secondary ngoki senior 1 senior 4 donc nageza senior 4 naheza nazo Kampala ko bwari ukazana Kampala kaza Kampala ndindarire bandiringa mu mukuza yo gukora kabango busende nakyo nasanga bajya bapere kwa umurimo ki kavuge mu rumeje ni nzira ko guhura n'umugorobo kahitende byo kushoma bwigara yona arakokucyumanya arakokucyuma sente tunazibaha nagarukana kumuka nazo mu mutawuni namara muka wiki kandi niho tabano wa anti ko kumeta kabuzi godfrey namushikira kabuzi yanga ngiri yanga mbrakana wazira kare kumwe bomba ati kabuzi kwa tamu kono mwana wo mu mutawuni mbora ndumira kazu uriyo gwa BSU kakoba emu kwa reno mumani karara mukora umpeza na rente mantu waroweye mumani ndarokwe nawe ati arukunyeje Samuel we and training reka kuri ati nanyendera yegera kumara mezi 8 amezi 8 nana kubena kundaji nyingi ndikwenda kasende mezi 8 musaha ya training anakwata yakutenga masuti amasuti muti yoni bazira masuti generally ngebe bitete izayi fumu kwa generally so neze samwe nkora ndikuwa kukunde babatije wese nyine butubuni yisaho okumukumanya ogendo twareba ahantu kurukayo murembo Kampala nkargayo ati abakinaga Kampala abareba Tivesi na mnonge mnyeto abinjira bagenda baguzoke vanje bakora ki bakaze Kampala kora si natekateka umwe wa Tivesi ko abantu nkaba kwegise ubuzima cyo ino mwanya wa location yanawasa kuba cyo abo tugamba izo baryawo ati masuki bizaza kurinda zo bajaza kurinda cyo wimuka watabika washubura urugendo inowe zo banarizo tawuzi ko ibintu byanga bayina
kugira hiti bazirije koti kwimtwaro banesha bazirije kwimkita nani kana bakasika mu rubavu ati kiumtebe kanisa wa kugura meji uzaka kupaganira cyakambere se muhangu jana nsiteme mtwara ni tamati nabi rede nyewe mtwara ni bani mwana kimtwara yanze kikuwa so hatin ka chwa kama na mazimana namazima kitakusirika nabo binza basida sakani ndangiza rawo bicara mununga mwenu kunare ndembo mundagia charani ndembo munaku unka awachwa bintu katika munumba abanyuka kuta chekani ukoro muzee aliao na tere baraka ni twari pare bakujira mu gice cy'amakuru ndabare ungaro yo museke ngo musikaza kagira achara kugira ngo musemana aravuga wabo takatambwire ukaruga ko kagenda ibinde muri mu bireke kintu ngako kutambura atuna wande na bafuteka kugira ngo ujye ukamike gari wakunsa fete cyenda azakuza kucyenda kuyamba ho mu buryo bwinshi are twari kumi nakuya hano leta mu manzi ngazo bari twara kumi waigamezi ibyo bine byawe nari mu cyo fancy ibyo byaha n'ibyango bafite uya nakureba yakumushyara maze baza kurugaye baza kurugisigira ijembara muherezo ingendo ayi kwijana engere ya inyuzamu gate wasimbura muka warga wazire bawe ukatambura muka tugire warga ndunga mu isingiro kabare ko kumya ko kumanya imekiriza cyakureta abone cyo wakora kureka hati tukimenye usanga abantu mutawuni kugenda usane nabo kumahi bakuruga mweno yeke ku madaraka ukao yasimbura yakiza kamate na kuyere no kwege kikarani ngabo kuza kigenda mu ndoro kwesa mwena kamuri respect na kukuchura customer n'umutima w'umuntu ari tamani dokorero umutima wawe wakwaza nkora kuwa kunde ya speed ibununda nguzi umucyakaro robai zawe right force ko bapaza kumika mutanga ndetse bakamu akacha already na cyaro kunga akandu oshongo kiremo kandu musongo kiremo ati batari bamwe umwanya w'ukorora inkumaranga akamba magezi gukanyo abindi bagera ko kuko no kuzavuga ngo iki ubundi setting y'ibintu byawo umayati none wanje ko kugera nikora tureza cyo kumanzira just ate tuganiro kwayo ko mucyaro naenda koro ko mucyaro uriyo ko mucyaro nanda koro ko mucyaro ati uriyo ko mucyaro nanda kuko akuri nomero z'amagezi icyayine kora ayine makuru y'umucyaro kabaza nandi byo najya y'umucyaro ayizama zose mutamna ariko banje niba Nibaza study tour wayizareba abana ngere niba koreka mu fashion zaba rebe mu kintu cy'ukamwe then hatwararge kunuriya bagenda sonoriyo beraka agenda sonoriyo beraka akuba hatananye safu kubiye narwa agarko mu cyara kazi cy'ubasira ne fashion z'impa mu cyo bana nakora usabase zo ezimwe zozibeza akuba tini ndizora ureba kufika mu twaro nk'ebi kugira sinjiro ko izambara abjuru kamurage do atumana cyaro
tugamba bikwata inakurebe cyane ndabona ikikumi ekicu wagamba asuti tugamba bikwata cyangwa kinireba pasi ni pasi na n'ekicu kino sheki basi kukani korana mwani sinda nambana teka kanyire kungani kuna kuzakora nyingi ndebe bitu teka mama chonzi mukuchani ndumva akamubi yakuwa umunda chakari kukaza vanu karfaha kugira ngo bamusigaze ise cyenda mukuri abo ndabaza pasi wagarenza mukuri ne kujero gukora ahamuru mugwawo kandi kakari utanaona ni bawa utana hano ni bawa kakari kakati umere pasi ni bora asha wara umere ku ikitumiye tera wara pasi ibizo berna edo ilisente ani unabajira mu ndeke ngoje pasi ni mebi kufanya kitu ndio bora yasoze abushanga mu barabona bareba pasi ndane anika nende anika bana ni wowe mana arebo shete njine kira kampore na wo tureze ndetse zindeza manda ateri nke ya manda ateri nke za psi tugamba kwate twareba fast twareba ki hende hendo na mnungo musendo kwa cyane batapaki hende musendo kwa sente zitacho chamani umukubaza ndongo gato yo kubanza n'indi mashini ni mashini je kubaza umwe ne cyarani yo kuko kubake byamurembe uko nagambira karugu mu cyaro ndetse nabe nyine na ati cyine ko kitina cyo kusamba amurembe kagwa basigaze n'umuntu yakusanga cyabasubije acho muito a gente lá gereze amoni chendo jogo nge passage kuna gambara kabanza cyane cyane wachukasika tuwaza kutinisana zo mu rugo rwawe kandi yamagire Nyoba batwari hamasumero ngaha kugira ngo bafuneye mukago irabura mu shosho matita shosho capital mu ndembo soso bati shosho capital mwene babatwari ho hari ngokwe bavuga ko sinje bantwari mukabari umwana ko ubu tukusibura sibura umurego wa Kivu sina n'ubuhabuzi ubuhabuzi bw'ibintu bugenda hamwe bwo musiga zori biganye isaha ayineri kuba ahakinde kiramu yanjye cyakare usinge cyahati arundo mu rugo rwakureba ngo uza kumuyambana cyakare nyakisi uzo kwizera twafuna kimenyetso kunda kasa kanje kusanga iyo inasendo mu saho ndinde kuzakutrain ngeze cyara musa kuyesente
Tato munyeto wa hati imyaka ya ndeji mwezi ngiro mbintu yemko nicho cyaburi cy'ubahereza mwezi ngiro mbintu yemko taza kureba umuziro wa miliyoni 15 business na ino cyane kwa jurudi egumbe kuki abo idea about that business ngojo nasigarani abindi nubamanga ebishisi nubata acharo gikosa kubaza extra umwachivios mwabaze tugambo wabohora ukira no kono gutunga iburizo uzata kwetso nyishika tukuretero umuntu uje ari gukora umwuga no kutadukunka ogukwasa kwakireka no musiki na cyaje bakuze na program esinga cyane ndizo wakubana ndi kushiraho nabatira na ndetse zo msanzu kaja senana nemwe ana msanzu nana ni biri kitano baba ovejesu kandi wavejesu abakire lake kumsana program simukana asikamsenyi mu Gideon au mrembo Rambara kandi na Eddie mwebare munonga ensongezo story yona ya ne yesobora uyunga twatse kusokongeraho namwe nkaye angakanda reka zima 13 program simuka akandi ne kyagendo mu maiso twaba tukuletiriho ensongege kwatagana no mulimo aho kumuntu kero karugumuka no bano genda kuyiya kurora wasobora kuba watunge cyo cyakuba isa anamuno omusongeze kwatagana na kasente so tugeno maiso tuine abanyana baitu kandi aba crop champion mbaja kwani baija mukayire yakumugeni atwinire bakoreza maze kwanze kanu bokede hamuna new vision kwede siringi 10 new vision 12 akandi ndazo zimaziro kwani zihika usobora kubona bitunga amakuru nyamwingi agarukwa tagana muhanga hamnensiona harumza tenders emirimo ebyenyegesa nebindi byona usanga program simuka yo murungiro notora omukayire kakano abege aba primary 7 kandi tubagondeze burungi byonka butuliyo tugeno mukahumuro kandi ruhanga ababiro My friend, I have made some good money today. It is time to relax and enjoy life. Nice to hear that, Semu. Just give me some money. Gino, let's go party. All the drinks and the muchomo are on me. I will crown the day with a babe to chill with before I return home. Let's enjoy ourselves. Life is too short. You mean you want to take nothing home to your family? My friend, in casual sex has become very risky and dangerous these days. There is HIV and what's still Mpox. What are you saying, Gino? I use protection, a condom. Don't scare me. Good. Condoms can protect you from HIV and other STIs, but not Mpox. If that person has the Mpox skin rash, he will also contract the disease Semu. What? Yes, Semu. And from there, you'll spread it to your loved ones, your lovely wife, and your children, who may suffer serious disease and even die. Thanks, Gino. I heard about it earlier, but I just brushed it off as well. So I am cancelling this useless program and going home to my loved ones. Bye, Gino. Bye. Good decision. You see, that is being responsible, Semu. Hey, by the way, before you go, just give me at least a 50K. Mpox is real. Protect yourself and the loved ones. Stay safe and do not indulge in casual sex or other risky behaviors. For more information about Mpox, call the Ministry of Health toll-free line on 0800 1066 or send a free SMS to your report on 8500. This message is brought to you by the Ministry of Health with support from UNICEF, WHO, and its partners. Okay, yabapureza makuru zimaze kwandika nyingi ya karindukede erhanu ni vision erhanu
akandi mutwikirize tsobole kwantandika no rurimi y'Urungereza akabukiro akandi tsobole kwantumanya gafireyo akuri mu New Vision kandi tugamanyise buriyo. Yeah, Rubaga Cathedral turns 100. That's a century. Yeah. President Museveni abira president kandi turebere Archbishop Paul Semogerere ari kwebembera umukoro ogu uba bintu basya emyaka 10 abarubaga ningashije Rubaga Cathedral. Government to merge UNEB with the NCDC. UNEB, of course, in Uganda National Examinations Board. Then NCDC, Jininjirani National Curriculum Development Center. Bariyomba kubigita. The move is to avoid duplication of roles. Obucha rukora tukora agateka dene chindo kasiteka kuriya. Njalo tugite hamwe umuntu atunge full job ajukora gishikirize then turonda no mushara guze hamwe then ogwanguza kuzahanda ukagire kinde cyo gwakora then uriya nawe yiyi agira handa hu yagwa urupapura no rwa the New Vision. Aganda makora garmun gagamba ha presidential candidates they have outlined their visions. So 2026 akarora turumu ni bermomu no jakwa no byeyongera President Museveni tunendanda mafabi twine babilizi. Then we have Chagulanyi Sentamu, we have Mubarak Munyagwa, and so many other guys abesimbere ahawa president. Reba vision zabo already they have outlined them. Isbat triumphs over Uganda matters in university quiz. Abo bachitire barebo ko byendeine Isbat University urebe okwe byendeine na mnonga obwebire ne chikora na Uganda Matters University. Budget government agencies withdraw from German funding. Ebyo nabyo yengera kubishoma omanye turingaye. Kwaksa maka senta kaheru what goes right, what goes wrong. Museveni promises to defeat remnant pocket of rustlers. Ebyo nebya Karuru, of course. Our dearest president Museveni nawe ariyo mu Karuru nuko kamwe okuwongera kushaba obushagichi. So this time round habirari ebyo byasire yayerekayo. So birebo byetegereze tayesimbire wenka ayesimbire n'abandi bingi ko kutunga urupapura urwa the New Vision na manifesto zabo ra visions zabo then kirya habwawe kutorana mwogo uwo kuteka unabasa kutwari hangari yawo mesho emyaka 5 okurga 2026 okuza 2031 biryomo. Work hard to get out of poverty. Museveni advises Catholics. Electoral Commission advises on Bukedia nominations. Habireyo chokwe kande nabini nabashobora kwa. Then handi nabajanti RS Rushochi calls for fair taxation across Africa. Really? Enkobe nebasa kuchogwe tibira. But anyway, you don't know. Na ichizinga chicha Africa nuko yargara cyari kushaba ngo habeho some fair taxation tureke gumantura isente skatwita ikitisha skatwema papra norwa the New Vision ebintu bingi thing mekinda lekene kinda gambe that voters demand food security and end to cattle wrestling ndio mbashabo mukire nkaka Karuru nindamba byoleka mwomu basakanga murebe obwabo bambe bita comment section zaitu nindamba gamba every life lost in road clashes is preventable and how, that's my question. Kuma insangu ya yoreka how we can prevent those accidents zirukubaho za crash n'ibindi okutwa kubasa okubya avoidinga abokuba he says they are preventable. Uganda earns 3.7 trillion Ugandan shillings from August exports. Tukozreje ninga turiye nyuma that is not what is expected. So jakwa norebayo orebe tutwa turiyo tukora je ninga tije
twantire bakasenta kutwiha ombinte biturukushohoza aheri yihanga zete exports kuturetera haka foreign currency kachikaha kakija karkinja bokuba waji wihadore mwaheru wahikaha no buryo mu 15 cha Uganda, you know, just a dollar like this. Pass O level competence best curriculum this time round twine mu mathi kabe nyenda ngo mwana wawe atakagwa heru muhereze ashomemo ayukorere mu examination ze agreve exercise zezi zumuhwero kwirira hihi na nice cyagwa nagenderera gukora aminonga twantu za ha UCE USCE PLE na nebindi byomwe nabana hebwa umugisha gwo kwasa kutunga ebyo bikwasa kwegezesebwamo umupaparasiti z'amakuru harimo the New Vision hamwe na Bukede ndokwendera urupapuro ru Bajangshi Cranes options ahead of Celtic Cup ninda fixtures basta waheza November. It is up to you to grab your copy of New Vision, and you also get to know about these fixtures for the She Cranes. It's 15 medals. Nindeba ahabanya Uganda bine medals kwingana yigwa kasheshera, but this is none other than the Uganda national boxing team. Emidari bajekorire, there are 15 medals. Ndukhendera chimwe mbadirango 200 jobs and tenders ziri mu preparatory wa the New Vision wano turano rondo murimo basa kureba if you can qualify for any of these jobs or if you can qualify for any of these tenders chikure watenda no ine makasente no ine makasente otamu deno bona kwihamu so biriyo mu preparatory wa the New Vision nyekeza tuzo wa mwine tata arukora Bukede n'Uruganda urwo turebe. Okay, Bukede nayo eri hano kandi mazero kwantu gitunga giye tungira serengero kumizonka kandi yakwinire headline mbu emfaya abawari emboko enyogo z'abanje baba kuletira hano kandi Bukede yakirokeno abayisikia baberembanyirira no kuzoka kurungi kandi abarugira mbomezi bwensi ngukireteriza abayinge bukaguzo nyamwinge bekaguza amagamba kiki kenyine kinyakoroho na mno mu kibuga Kampala bakuletira umukuru wihanga yo Dr. Museveni chamudde rubaga mu bikujuko ebyemyaka 10 bamukuletire kireke ijo mukuru wihanga yo Dr. Museveni ayetabire umukoro anambere rubaga benejaguliza emyaka 10 akandi Bukede giye tungire osobole kuba no manyiri nyakubayireyo nebindi nyamwingi byona bijuire Bukede kerokeno Trump asindise ebyokulwanyisa okubyetoloza Venezuela soma bitegereza page ya kabiri akande Bukede niyo egakuletire bongere bakuletere bisane bitalebe na bemwe binyakubayire rubaga akandi babaire mbajaguze emyaka 10 kireke ijo nambere umukuru wihanga ayeberireyo anko muntu soma oyetegereze ebinyakubayiro omuyizi wa SMAC afiride mu kidiba cy'esomero intube nabyo tibiri birunge na muno hanso arubajuru abazeyire kwa baferu abana babo mu bintu nkebi fine promoting ibyemizano nakya masomero kandi kireto buzimu no sangana abana ubundi abatamanyiro ko ku swiminga tamanyika kibamalira bagwiro mu mbera yeri kubanesanete ebyo muyizi akaya enerwa batata babiri tebinagwa ono kandi umwegi yabaire wa UCU urabitshesiye konka ndebiri serious akagwa mbutandwa baitu hakumalira akaruga abasejja babiri unagamba nyoni nyowise nona unagamba nyowise baba kuletire Bukede kerokeno umukuru mutebi aha muno mukuru kibaruka cyo mwana akaza kuhikaho takamugambirishe bakazimwe rimwe mutakwija mukatugwisuza kago nikisokuba akabagambera bona babiri nguno umwana wawe nure nakagumizamu na yambira unakora buri kimwe na mwana we so no manyishe umwana of course nyina nabamanya so byona biri Bukede soma wetegereze akandi embere kyonko kweri ahanyuma yo mwegi ogo hata natandika kwatagana na Mathias Warukaga kishongore cyeshongoro mbaceta kitawulize buri rwaro habe mwicho mechi rukutebera DNA akana wakazaro timetiyetere bakacebera ishe wo mwana ataking over because this business is so kwa to kuri umwana rwa university
kandi ubukuru abayise nabo basajja bakuru bambi bakatanga kandi kaya naftaro no mwana amaze kuruga mbomezi bwensi amazima kima kimaisa roho hakaba weakness enyuma aho ubundi kuruganye nabo kufa kweno makuye no rutaro ubasafta muziko rishe urye cikace namuzimu kugaruke so none orwana ngo ziko muntu wawe ko aragenda agendera umwe rw'umugasho but why should we wait for that time? Okay, bukede ebyona ntorwa no bisanga iwe umurungi ariyo naturanye cyakarene emfa yaba wala babiri aba baragavu enyogo zabadigize kuri yo mukishoke cya Kampala nambero muzini rumanyino kaulisha bamukuletire ahamuna Sophie Kirabo akandi ko kubarugira mbomezi bwensi kandi byona bakuletire mbukede Alicia is been a singer afira abere naza asante abekara moja babasubiza kuyira mu 7 obururu somo itegereze badentidemu manye kigambo okuyira kigira nnyo ku acidi amazi agoca obururu nabutubuyuwa tuyizo kuyira obururu so byona biri mbukede soba itegereze omurungi cyagulanyi nebere nakabariyo mba Bridget Mubaraka Munyagwa ibanda ndebera gumiza twibya kuno yabugumire atanbagira ngo akarura ka Museveni ngunigana harigana kweza ashita muri Nyarwanda ngwijana kwijana ati naye twagara baburira nafe weturi so ko gambo kuyira nzenda baba Bridget babuyira Museveni okay cyaguranye kubiriza abelango okwegata bino byona kuletira mbukede akanambira abungire umwanya nambira bazikira wabero president wabero president uhangira Uganda Dr. Milton Obote ahikira mwanya ogu kandi obo abungisi bwo mutabani wo mugenzi arumanyirwa nka akena no wabera nawe byona biri mbukede hati study materials zirumu integrated science English byona birumu soma oyetegereza bukede kandi bakuletira kasonsoleke akenkumbi terimba engeri jokoza mukasasi ebiva mukasasiro yebirime okukola amanda byona biryomu kandi biyatungire does not lie ombukede yakirokero ejama somero gicha mu minister babukuletire ombukede ole mizana ya masomero yesemize minister kandi yetegereze bakuletira omuzano ogumpira El Clasico kandi engeri akakuku ka Ronaldo ne Messi jeka chigata bakuletire byonorole Madrid ahamna Barcelona bakozera bata El Clasico soma oyitegereze azero yongede okujuwanika kirege gole mwa Crystal Palace Man City bintu byagumangana bamutamukamu nuko bibayire kirekejo ombiye mizano baitu na cyamukaga nabwe bintu bya bibi ine ko kubyagenzera kurungi kwejetera kuseka cyamukaga nabwe bintu kagira kurungi so tugira kede siringira ko bizonka ezihangire Uganda umunyamakuru agatagamna gamagalumu kandi usubule kono tungire mirimo tendas nebindi kandi bukubo itungire mpapura zino umba agents baito aba Vision Group mo supermarkets mo stationaries streets na hand hono kuturulihanga wetungire bukede siringira 10 New Vision M12 omanya makuru kandi yotasigara enyuma Mukaga shishe sunyakobere icyamukaga nabwo bintu bukagenda kurungi bono ariko wow siya mayu bintu bukagenda kurungi muno ikachitera muno okay it was praying against Brighton bajimizo musu asangwa Aurora Bridget akana akurabaho nkata kukuroraga akakoresa kakoreka kikisura Okay, Manchester United fans, we say hello to you. Twaza kuza omukahumuro basebona banyabo mwe barogumaho kandi kine binja bwa program eji mwine tataya yakuraganise okutine aba Gold Lion ya abarukoro rwezo orwa crop champion orukuzaha mababi onu
kure akire nkaka uturi muntu guyisenjura ebimera byatandikire kubamagarama no hatuno wakwena no tandikiraho ngije byana binji waweza kukoresa orwezo orwa crop champion kubara tucho mbuyire nzakwa bayitena kandi abatatu ishikire ninkumanyisa crop champion riho ikaha ryaho aha maduka garuguza ebintu bikwatene byo bihingwa bija kwamba kushoborera because for them they have that information targa program AGASSM kandi cyo butunji charity nyine lake kasangaki twaza kuhumburaho turagaruke nabwo mwumze mutwakire nimbasha ngo mutagaho Mbanta kwa bine type 1 diabetes. Ninge itu ashanga ngo insulin muri tukora insulin. Abo ni tandika bakiri bato. Kwe kumara kutandika bakiri bato aha myaka itakarenga wiro kucyata tubakurenga myaka 15 batakagirebere. Yego. Konka kugira anti umubiri umwana bwo koza glucose n'utandika kuchwana kure bishaje kugira anti zo kuriya nizitakureba za glucose riyo ningo butafara tubukureba glucose abo kugira ate kutaha hata amashaje gono mbere kugakozesa nuko kushangira abana badiabetes babiri bakiri munonga tweta excessive weight loss icya kabiri abo kugira ngo ishagama nebe iri concentrated munonga abantu bagira kufunirho ya bridachika anda mshika nyingi ubane nyunyo twizine tubaramu bari munonga icya kashatu nanda kunywa bridachika ari kufunisha ya bridachika kandi ushanga na shisha bridachika abo kugira ngo insugo zitu zani zishohoza zamara kusinduka enkari yabanenurira hati ino pati yensugo yo gushanga enkari yo yenyine rumunenyorura mizi kugira ngo gatahemu tweta osmosis kugira ndabiza nagaruga ahi hatari shukari gija hariki concentrated hari shukari atushanga umuntu naguma ishaha yona kahabuka kwijura rukwenda ngo arukakorata aze kushesha nangwana ninkari yabone banenurira nebera mu shukari nyingi Eliya neje yo kubanzejo bona babiri okay so nana ba type 2 diabetes so ihiriho cyo kugira ngo Eliya ne kwata bato igine kwata bakora so kura ujo mu rako na kabonero kuba icya kabiri niwe kenyene nobo yini bya bridachika no ndakushesha bridachika nano kutandika kuruzinga size kurambura kare kamutera ngo we nabwiriwe so akona kabonero kachi ka diabetes yes then hine bintu umuntu we byakuba nareba ikitweta symptoms kugira anti niwe rukuba no kirebe cyo kubanza blood vision ushanga umuntu atakweza je ushanga umuntu nabana ranka rukire bridachika ikitweta fatigue then kwa kufune bironda ebiyete bukora kwakukira Chacha mutera mukono birobo karonda katura karonda katura so we are treating yabura kukira so ngo abonero bwangu yo umuntu kureba wareba ngo yono shishesha burudakika iyo mu biraro bakukebera umushijana baza kukebera prostate bakukebera na shukari wori umucyara ntuza kukebera ki shukari nabona UTI so bashanga harimo shukari nyinjo mu kari yawe nabo tutonze kukebera UTI no mutaba bakakora
mchebere nkari n'umushanga mu shukari nyingi ninga glucose yale ntugeta shukari hate byona doctor nyo tubyanshiganya bijungi wacu abakwira ko nkozanya cyesho cyamizi ngotomera kungo nakushesha shobora shesha ngakashitamo kunde nabura mani ninjenda ngiye amahunka handi hacega garuka ngenda nzakora so tinyine idea yene yo kugira ngo nyine kuba nizo mwirwara nakabonero ki akakubasa kurugayo ahambire washukari ayine warinzerege byona kugira ngo batekwe hasi bamutwara mwirwaro ninga we yayitwarayo hadasizwe cyangwa ekituyine ubira kucya tujya tureba abantu bareba complications niba yaba complication of instead yes koko umuntu kuje mu irwara ine kirona mu bashita kucya ukashaka kucya shukari konko bubonero bwa shukari syndrome no bubonero bwinji munonga taramuka makari specific cyonka kabakira kurebera pakaruko munonga ware buyinirho lyabo ridakika banzo ijo muki na ware bano shesha buri kiro iruko ijo mu biki umwirwara okushesha kutarimu kunyambizi mingi turoka ntushesha dukte n'ukiresha ati no kushesha mukaba narushesha tware oyine kuijo mwiraro bakabanza bakukebera twashanga rije tikinesho twashanga utarije ntiruka tutanga kurondereza ubuzima bwawe wabare iwakiri nitwabwa program JS simukakiri cyo butunje charity kanto akoraga nsaba Gold Lion okiko studios bakabasa tushoborera aharwezo oruba rukora isweta fertilizer tukamanyira byo tahari yo mwitaka kunkaba bakanyugutkaho ba leta technology jo tutanzira amababi amababi atugahora empanga reji kuruga Gold Lion yaza kongera kube yanjura then nabwanyuma tushoborere kwari kugamba crop champion ubano manisachi n'ibindi ebirukwata ahatongore echa Gold Lion twakwakira di baramse bataka muri uta abareba TV West amazina Nchomendo Trust ukuruga Gold Lion Agriculture Group abakora orezo rwa crop champion Niger izoba kugamba kongera kubashobora crop champion yejin foliar fertilizer nagamba foliar fertilizer ni manyisa orezo bakabro mizi kandi bakata amababi ororo bitu tukarutankahe omuyitaka ntutama babi crop champion yeji eli NPK triple 20 kandi harimu calcium na other traces ati koriyo muhinji no enda amasharura minji no enda amasharura gari minjo kukirago kuboyine hati yatwija kuyamba ari echo crop champion ekija kuyamba abantu nti notamukiche kandi oyihamukinji crop champion neji ne 0 packet empango ejine ya 300 grams kanda kachaka nika 150 akaka kahango nikaza ekemwe kandi karuga mu idomori 10 konkaka kacheko nikaruga mu ebidomora 5 kandi hakaza crop champion ne wodi omuhinji odyo kweno yebuza crop champion ne jine korachi crop champion ne jine yamba honki wo muhinji nti wahinge bihingwa byawe konka wale bangu wahinge binyobwa wahinge bihimba wahinga ochori washangangu amababi gawe niga yero ninga bwe ninka nigatukura tiga nko gashemerire kubanti ga green
green crop champion eri kwiziramu na nitrogen ejo ibakuba batira omu fertilizer eji then ikakuyamba wagitaho bikahinduka green kandi biri bihango then crop champion eji erimu ka phosphorus omwe ejemizin jigenda juba miche kandi jaba miche amababi gitu gagenda gafunyara ngabwe gahinduka gabera gatali straight obumwe omulinge bimwe ekyo nikireetebwa kubanga omuzigo gutali hansi munonga konka crop champion eji erimu ka phosphorus akakakuyambaho ngo omuzini gwenjerayo guza hansi gutungaja amizi kandi guleta n'ebindi ebiriisa ebikuba biri omu itaka crop champion eji erimu na potassium eji ebimwe ebihingwa bitundu bizenda biza omu bugu binka enjura yaba eri nyingi akashana kaba kari kingi ekyo nikireetera ebimera byitu byanga kukura gye okishanga ngo kabyara ebihimba konka omushana gwaba winga weather yaba erije nikisigara kiri aho kibundami kitali lively nk'ebikuba kine kuba then now crop champion eri kwijiramu nako ka potassium akakuyamba then hariho kalisha mweje bakuba batiremu kalisha mweje neyambaho tihina bayinja bakuhinga enyanyo kushanga zitakahire ninga zitakabire ready noza kulya zatanika kujunda ninga gwe ebihingwa byatandika kushatuka crop champion eji niheri kwizirika kuyamba ananeji kalisha mweri kuberi then other traces ezitukumanyisa ntumasa nka zinc hine bimwe ebikuba bitari mu itaka ninga bwe itaka ekyo kingwa kikuba kitenga konka kitari mu itaka crop champion eri kwija no other traces nka zinc na nobundi ekuyambaho hati woli omuhingi abamwe numwekwasa bahingi ngu nimwekwasa embibo nkagura embibo yombi konka embibo tubwe buzibu ninga bwitaka tubwe buzibu nchirugirira aliwe cyo kutaho waheza kuhinga embibo at crop champion to apply ngo milinge 3 hariho eri kubanza nursery bwaheza nko kurganinga bwa buri mu nursery bed nabuno basa kufuira otaka transplanting nkimwa bakuhinga omwani notaho nawo fuira oteka crop champion kandi twaza stage ya kabiri eriye ya flowering alo flowering hati ya wahinga ebihingwa yonka ebihimba byaweza kuleta obobumori then ogarukota then stage yindi byaweza kulagya byataho nawo no fuira otikaho crop champion yeji echeche changu nabajanitirugamu lita nikirugamu ebidomori 10 ati yo kutabula crop champion no tabula omu harimo akajiko mu kihango no tabula obwo bujiko bubiri omu lita 20 lita ninga bwe 16 lita iwe ine olyoko gyo muhinji oyine bomba yawe ne ya lita 2 noza kukozesa obujiko bubiri obute omu bomba yawe tabule mona mizi then ofuire zili ya levels then ekyo kinkolare heka number mbweno ejejo stage twakuja no tabula stage 3 chimansangu onoza gurebe bishatu then eka noza kufuira stage yo kubanza eri ya nursery twagambaho then ne ya kabiri eri ya fruiting manya ya flowering obumuri bwaiza kwija then eyindi neri ya bwaiza kulabya byona then ogaruko fuhira then akakakache kotikarho karimu kajiko konkano kosa ekijike kya hake tukumayise kyemboga tumayise ekya supu ekya shukari wekyo kutsa shukari no tabura mna bino tabura mu bibiri akatwagira ko nika half acre nikaruga mu ebidomora 5 byonka ati ya crop champion to advising ojite honko mukasheshe ninga bo mwazo akashana kaheza kukuhwayo omukasheshe to advising omukasheshe stomateze ninga bwe ebebe bintu bikuba biri active then hariho agagamizi tukabura ngo amiza ago gaheza ko mahine injani bacete kime agamiza gagakubagaro nitukabura ngo otagataho gaheza kuba ninga bwe gagaro no banza wagareka gayo mabo kuba watabura nigaza ku dissolving ece cyo kuba utireho orumerwine kubanza rwabanza rwasya abo kuba na ruinamizi niza ku dissolving ebebi wataho kandi kitaba effective cyo tukabura ngo teho omwazo ninga bo mukasheshe then omwe abantu abamwe numukigura abo kubaka kahango koni nikahango tokabasaka koza ninga bwe wagula kakahango no basa kuja munyowe naza kutabura lita 2 zonka buro bujiko bubiri konka ati yo kiguro kareka
hatiya aho nto hakurwa buzibu wakigura okakareka ijuka buno buhunga nikaza kudissolvinga ningabwe karaba mwempeho embeho nikaza kudissolvinga kandi oshanga garya mizi kandi obwe cyo tikirabe effective nowaza kufuira mizi abo kuba dine kuba lirichi liri solid waza kulitabula ni bali afire watamwa mizi ati yiwe wakigura hariho zip no basa wabo kigwire jaro zip no kagaruza hoje konka wakigura kubi no basa kufolding abatiya ukukubeje kitaraba mwembe ahaho niho tukugambira ngo wakibika je nibwe kirakukorereje mbwe niwe wanwenda masharura minji oyoko ryo muhinjo urikwenda masharura minji urikwenda ebihingwa byawe birebekeje ko crop champion neza kuyamba munonga umubiri mberazo nabo kubayo teine buzibu na nitaka bamwe mbere mbozango ino buzibu nitaka ni no teine buzibu nitaka teine buzibu na bihingwa byona nawo bo bimixingire konka ekizibo kiri ota mixing a crop champion nebindi bintu ningawe herbicides ninge bikwito ebikwita obukoko ninge bikwita ezo weeds otabitabura na crop champion jikose buyonga ningawe waza stage ya kabiri ngiwo watanka stage ya heza kuleta obumuri no basa kugira nti hatiya ebyebi harhochi harhonko obukoko banza wafuira obukoko then obone kufuira crop champion abo kuba crop champion yo resistant wogitandikanise ne basa kubuzibira konka nkiwe wakozesa ori ahari ya stage ya flowering kandi hariho bukoko tera kuyambeje iwe cyo kubasa kora abanza wafuira buriya then ubone kutaho crop champion nibwera kuyambeje okay akabuzo kamwe turukuza omukahumura tukakira ubutumwa bw'abashubuzi ati nabantire mu rwezo rwanje rwo mwitaka then hand hacenka manya ngo arona crop champion kandi yeri kwizira aharengo rw'amababi nice bakine shonga ninganje bakitakine shonga niki kitakine shonga bo kuba no warisa hansi kandi nahiguru naho no warisa. Thank you very much bamweta trust okuruga omba God Lion awa crop champion twaza kuza ombutima bw'abashubuzi utarga program eya sisimuka nehinda Eji ni Chiboko Mabati okorwa mu MMI Steel Mills emwe muri za company iziri kucira y'ubuhango n'ubuhango omukora amabati umuri East Africa aha nitwara alusin coils na za coils izitiranji hamwe n'amabati agakozirwe kuhangara buri bateri tiranji nirije na warranty y'imyaka 5 kandi kushanga turubura hamwe umwihanga amabati ga Chiboko tigakakuzahare turukura amabati konka nituombeka maka za business hamwe n'ebiroto ebikorirwa hano mu Uganda ahabwa abanya-Uganda gura Uganda yombeka Uganda watekateka amabati tekateka Chiboko omubwire bw'akaruru TV West neja kuberibura hamwe okorwa mu byaro okuza mu tawuni umunteraneza bari kurundo bururu hamwe n'ebiganiro turi mu cyanga cyawe esha yona turi kuretera ebirukufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona eco murebi witu aine kumanya nituza kucumisiya yekumira mu kumanya abo kubicira biho cyona TV West neja kuba neco kumisiya TV West nehinda Okay. Omukahumuro ujyana kunontarabaniza takandi no gumanontarabaniza yoro kwetarabaniza niwe atu watanga kwani watahebisha ngo niwe
atwara jiro twakatabana kokije kagire kata okay weza twagaruka byo nabuhire we are back we barawagumanitwe abagore no abareba urugwezo rwe rukoze set ibihimba twinamagarama twashyize ibijamba twashyize you can still put even at the flowering hariya byandi birabya naho basaftaho ebitori oburo manyachi burcho mwachona na wine stoma chawe tirinka hagati yo yembuga urukwena sigirama babiminji chikorere chimunda chamani use crop champion kuno kurango ine bombe kubasa ino okutemba yekahiguro so akasanga lake yagaruka harukuntebeza uyabanaga bana Gideon Senyomo uyabari aha Uganda Matters yes aha wenshonga za PLE eturukuza kutandika next week ebyo bishatu aha dusobeze icyo wabaza amazima nuko kiri akandi juka turiyo ntutekaniriza ebizo bikiri kyamusanju omuyanga lyona weekend yenyini niye yo kumalira akandi ekiri kya katana begino bajya kwamba kuregezo cyo cyo kubanza kimanyino ka briefing okubarabiramu babarabiremu nkoko baratwaza nkoko baraye twaza ukaya nebo anuko weekend kugaruka ekiri kya balaza abegi basobole kwanu basimbura akandi ne kigezo cyabo n'abamariro urugendo rwabo uri myaka musanju kubanza kandi obolekerizo genda harulengo orundi bateka baminji ne myaka nki 10 ikiyongera muhati ya kwa twine nursery 1A nursery 1B nursery 1C ejo tupati ya primary research ko abintu no turukutanditsira hati ngo tutandike P1 tutandike P1 miaka nyingi mazima tere niyo ke yeito barago mwana yamfunde kuzirwa hangu ni miaka igihicha yamfunde baruraga hano urije te miaka yecho wakachikora like how show me the gango bagiraga bati mkosto mwana yawanaga na kwa ata ati nyoka ndakwata yo rete kare na kakiku so bamanya ngo I can't reach hati ati to kabayiri leka kwimujibega ati onta kabayiro so Bridget yatakandi umuntu ko bagiraga bati kasomwana yagiraga akakwata ni kwata yo gayi kwata yo kandi ndakubacha ni kwata yo oguyara byo munkomo so umwana bamusindika byo sabira bako sija barimba umwana ugo musindika P1 umwana yakashikira munana mwenda oku mushanje munana so abandi baruraga hamfunda bitininka aka aha murunda hatu yo cha ruro banyu mwana kuzira sigikira sokuru bata akajya isomera mama ha uri hatoreba haka kasire hakwasi habira machi omango kumana afutambura garika yegaruzi Gideon Senyomo Uganda Matters School akandi hari abegibona n'aba P7 akandi ali nabo bali omukwetekaniza ebigezo ebya UNEB week eyeru kwijja balaza twakwakira Gideon webere munongo ya program simuka lake ngoko agamba mazina Senyomo Gideon tulikajira ishobe ya Uganda Matters School aho muri Rwanda ishobe amusinji umehanga Uganda kandi nishobe ya ngavumini esato to mwanyo kutini no konja kureba babe jibe cyamushanju ukweto kwesa mchapia cyo kitebeka kwa UNEB matako kandira apa mali pesa mtendo kama kata ndo sasa kiteji nitwa kweta briefing ni kweta obumbeje sayo tukaba briefing hano tukande biro bishatu na bina abeji matanka exam ya tukatwisho cha UNEB Yes, I tell you, can Baba Shamisa by Gita by Telegas, it's just Zam, the Telegas, over the Hakajo, and the Mashman of Uganda, Namunga, my Nonga, by hand, it is Nibo, for example, Caesar, you can cause in here.
kibuuzo. My name is Nasha. Okay. 7A, Uganda Matters Primary School. I believe that we are very study and very practically and to pass, actually to excel. We expect ourselves to have how we can do this clearly because our school has managed to get for us many facilitators who have been teaching us about different subjects and what to do in them. And I'm very sure that with our basic and our hyper programs here, we are really going to make it and show Uganda Matters will be the first one in the country. The parents out there are watching the videos. And this is that proud of us and they should be ready to face our marks at the end because we promise them that we're going to be very hard. We're going to make it short, we're going to make it happen. We're going to make them proud of us and we promise them that we will really perform. Your name is? Chaminasha. Ebirebe bya Chaminasha saba bazire bele mu byakire konka wemko munyeto naro mweji natekateka mu buzima ndibakukora kakoze amazina kawe example kwete kuyoda ko mweji. My name is Leila Sime from Uganda Matters Primary School. We are ready for this very examination set by UNEP, the major body in Uganda, and this has got us in we believe that we are ready to perform with our the school has been there for us from the first step of registering us for UNEP, and since UNEP knows that and they said that being registered for purity is the first step towards UNEP. So I believe that we are going to excel and we shall be determined for the first examination which is doing. So the parents who pray for us to please, we hereby promise them that we shall do what they have been done for us, pray for us to please, and if we get how we get because we have promised them everything and they have been there for us. Okay, your name is? Akatunda Ikasi. Akatunda. Nenda omusika sasa bali. Amazina gawe exam. Abinchi bagamba ba facilitators, amazina gawe exam kanise noza kuchikora na Mazina ganje basi agafunda kitatekanisa malisema bagambira muziki ukabe nomushakazi kabe ni mshauri hiyo warebera abana bakoresha ubwingizi
kwesana mnonga kwebembera beja bechamushanje abushimeri ya Uganda Matters Primary School muri Mabara n'amashakane rero amazina gawe no kuganyiraka utugambire na mnonga kiwe tubaza kugira amazina Tinomisha Evaristo niye kwebembera classe y'icyamusanzu ayikana Primary muri Mbara umureba tigoswe murungi abana twagambira batiganje kumara abahanisa umutamu yo kubanza kandi twasomise sina basira twanyimarayo esa habareje kamera examu kandi bakakikora kandi Uganda Matters umwaka wa 2025 bakanetsa kandi ukafazana n'abakabiri n'amasomo ariyo kwa hero kandi mugiga kinana shimukwa na kwa chumukira kalasi umugire ko umugiro ryawo ndetse cyangwa cyo support abana abantu na chance yo kugamba nawe umuwongera mani utakamukinteje utakamusabitire indisizi kandi ahandi mutusabire mutesara akwa ntangana we amara TV West amazina senye mugiro creation ya Uganda Matters Primary School aha umureko rambara ibisho bya gavumenti abenshi wabahura biri cyo kushaka examen uzabye tugambo kanga nebero ukwezo kasha na cyo kibifi abenshi bashabye examen that means umureko rambara expected examen na mo bikaje kuja polisi kaga na stand then Monday abenshi bataruke ku examen cyo examen bikamwa live kuchibimu mchanga chao ukweto ori hanga Uganda kujayi ne amundo atakafisa mbele za lemtwa ananisha kumi arunabata abo Robert abe handikise abe shitoke bari kumanya abe masama bakyo kugamba batabasiba abishari ko tukuma agihango lake na chacha wabina program simba nasenyo mo Gideon aho murembo kabasa. Okay, Uganda Matters eyetegekere okurane etabo mu kigezo ekya PLE akande omwaka n'ogugun senyo mo Gideon webare akande habo muri mo guguri no kora tukusima tutayina ogarukera kyansomera abana bobugoje tena baroro ana bobugoje ni mborabora biro binu tumukuye haye tukamanye tekezo byanyu akande eki kyansomera mukake baituntu bagondeze birungi wakigambo kareba nyewe nyendo kuzabojo noma abana abojo timbaro zere deni yandeba noma turi bazayire kandi yiko byara cyo kumanyisangu abojo tokuja kubaza so itwena twatwa tubuzo kabeni nchibuza nkimwe bishe babana abojo twaburabura mutena barora Uganda Matters baitunywena mwana wawo wo mwojo noreba nargayo nayigambira wangera igambira kano bakuba ensonga na mpikira aina mu system wege approach akwikira agam daddy kinna daddy asoma tampikira bwamangu na mpikira nekya kusaba bulikaire baitu nensonga endi ya hero bwamangu munyetaga kitabu obunyetaga akacumu obunde isomero omkuyaga kino tichaga bakino nensonga zindi ana muno zimusaraundingire nebikwa mutalibaniza ikana approach me abana numbahereza chance iyo kwemerera hagati yanyu mwaba muri gomuka kajotiye mukogere cyo watugambira abojaba mubahire chance yo kugira ngo bagende basupervising banyanyabo babana bakora imirimo twaba turiyo muka abana ababojo mbahire chance yo kushabisa baba bari muka ninga mukuru gukira bari mu byayi charite tushabise abo kugira ngo warakar bright nkabenye nangu abazire tubarasinga abana bitu bakwanza nabitu bayo mazomisho mununga okutira abana babojo and when actually omwana omwojo no mushija kandi umushija no wabo mutwe gweka so twagumuka mu category je nani ndebe yo nawe ya analyzinga ibintu basota twanguhira basa kwenda tubira bashija babakazi ningasha babakazi babashija
bashija ngume nkomwe muri kuzenga konka but at the same time abazira bashija nibatera kaki kugira ngo imukire muri abana banyu baboje aho bahika umwana akashenyanishe ahinganishe ahiganishe you know tikasha yo kustama ugakojoka ukaheza katebe kastama ni wostama ogosa na koka gosa you know byembyuga mu bitu y'abanyankore umwana you know ayehurra aye feeling ngo he's a man in house so ayemanya thank you very much akumuragume byo binkorera mba muri bara mba muri za puru ndere muri yo mukomba kaza habanda numwetorora ndere umaze kwaza kushemererwa nabojo twaza manya hati mukabukubya n'amazina twaza parliament manya twaza mukanisa ngo bicyama nize ngo nguraka yizire abantu mukabana babojo babuzire cyo kureberaho. That is why we are ending like this. Ito turugire twagamba twatungise twakwete ma special ni tugambira twazira konka bana bojo mwire kwa Rwanda ihari mukabihayo mukabagarumesho. Otherwise things are going to fall apart much more than we see them. Okay, akandi yawe nyine tuwaheka ntubaze byona in relation nekigezo ekitebe kya Sanju akandi kyolekerezibo kuba nikikorwa balaza ya wiki tuolekerize akandi wiki nyingine begi bali betekaniza mungere zitazimnazim abegi baliyo tubendeze bizamu bironje nibetekaniza mbulingeri akandi baba baliyo mbasaba bazaire babo ibintu bitalibum namwe baraba yahamba umukore kigezo akandi anupo akabumuro haza karuma karumere kale muzikirize tugenda mu gahumuro kake kandi utarugo mu gahumuro tugoruke na program sibuka gumaba nehinda 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 Have you not given you all your money? Can't you give me something better than this? Better than what? Is a teacher a legal tender for Bank of Uganda? I don't need these coins. Give me my money. I said give me my money. Give me my money. Young lady. Don't you know that it is wrong to reject a national currency of any denomination? You should respect it and know that all money has value. Bank of Uganda issues coins in the denominations of Uganda shillings 1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500 and 1,000. They are all legal tender in Uganda and should be accepted for all transactions. Money is precious. Handle with respect. This message is brought to you by Bank of Uganda. Ronaldo Costco, Kylian Mbappe, Yamal, Harry Kane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyökeres, and Alan Okedo. From the Pearl of Africa to the heart of Spain, StarTimes brings you football action you need. Season 2025-2026. Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classical Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and so you can buy for Luganda commentary. StarTimes Football could be dicey. twagaruka kurugumuka humuro webale umurunge wa TV West Nehinda programs simuka akandi tuliyo ntanura nsongeze kwatagana nabegi abolekerizo kole kigezo cyawe cya P7 umwaka 2025 aho gini ndotaka kurira ke yamzaire yake yamwegi abegi sitaba musatuma bana masomero yake yamzaire yake yamurorereza umwana muka iraka yawe ruliyo atariho buriyo korora begi bano
abahika kurungi bigezo byawe bikitebe kya msanju ntukusaba otwegaiteho active weso mukaire kanu no bazao naitwe anamba yesime kuri screen yawe 0 mwenda 0 mwenda nutwerezira karyawe ngeri tusomere kwa twata mu songeno otekanza kurungi abeki kwa bakora kurungi bigezo byabo kandi ababerabaho bagenda aharulengo orundi omukaire nkakano iyo wawo mutekanizo kikimundi kimze rundi cyosemerwa n'umugameri cyasemerwa nakora kururu mwana weti yatalbanizebwa na muno mukaire nkakano ake kigezo 0 not ibiri not mwenda noti ina mwenda 0 ibiri 00 mwenda 0 ina mwenda kandi osobole kuba no bazao naitwe bamukaika naitwe ya screen yawe abasa kugikopora hoje nyesho ngabo cyitaho then no base ukutera urabemo turi hanshonga y'abana bitu okutandika examinations na mnonga ba P7 abasinya yakana bo already bari on progress tubendeze birungi byonka konka tuna in case there are some mistakes that we made aho utandika kwa basinya yakana then at least aba P7 tube twayegere from those mistakes tubasegurura twechebe kwachemerire cyo kwanza cyabyo n'ubyo mwana kuba ari prepared aine byone byashime kuba nakoresa amukira aka examinations bachara kushaba seti bashaba arura iriye ningwa then no chumu hello no bine kwa bine karamu bine kwa bine rubber bine kuba ebye na calculator bari mnoga kibaru kugumangana iyo mushicho whatever it is kongambo yeno bimanyi akwo mwana nabimanye byine kuba nakoresa kano mwikiriza zaha briefing umwana yatatungire briefing obeno mangu naza kukora inshobi umukira ka examination ushanga gwire kandi yakubire nabahikire ngwenu iwe no gamba ho cyahanshongejo not even not mwenda not ina mwenda hello Ato warekaho volume ya TV set yawe utsasire ninga twakusasira hari umutebezi wengiri umuhondo zire yagamba ati binagamba bino byona nikimanya bino bikwasiro atabaye tubara kwasiro utinkujya gamba nti yonsasire atawo go and check yourself hello abana bagenda mu uniform yabo umwana batakamura bakabura kwetegereze cyarimo kandi wano manyangu muharawe nomwe abashobire to mwana yasoba tabagana niko twugira hello Isomweze rizana zitwikiriza ningana za kureba kushoto muharawe yashobire kandi ari kuza kushitamira examinations guraka mama kiti agende nako hello yes hello sebo yes hello akwatira nana jere yeso nasemerwa programu yanyejo nasemerwa programu yanyejo yesebo mwebale okubasa kukora kubatako bana bana beita bwebizezebi beito etkumunonga twashobangirirwa kwa master kwedima onkati obagakiyo nokugira ngo biduganirwe babateka hamani kandi twabazire twaronda ibyo kubasa kubayamba kugira ngo yarebeka ko mwana w'isomero kare webaresebo mugendo nanisaba nanyabazire bagenzi banje
kugira ngo nitwe tujye koga abana b'itu baba habura ukubasha kwirinda no kutaha amani mu gukora ki. We thank you very much. Webare mnonga sebo twakurra kandi washobora je abazira abantu turi tubatera kahi abana mwebirwe kubakora iki bashimwe kwamba bakora umwe muri y'abazire bo busharizo umuntu naza kugira kiyagambo yenda kumutera ari wenda kugira cyakuzagamba kirye cy'amazima you know so twentu bijusya ahimine kubana mukwata abana bita ba primary bashije abana bato mnonga umwe nabasobutesha borera umwe nabasobutagamba umwe nabasakutina umwe nabasakwijusya amanyengu no chimanya ko ngitoka tukora umwogogwe twijusye not even not mwenda not ina mwenda. Hello. Hello. Twakwakira sebo rirota. Nukurunzi waterera nkahi amazina na necho kutugambira habwa abana bitu abo examinations. Amani shikagaba mache sebo. Hello. Mangaba mache twahurizana bito ndisho basafutera not even not mwenda not ina mwenda Neje naitwa nsonga ni yegiam abana sister anamnona abaisiki abamba engeri emyaka eno nyingi ibamazire biri byabayiro covid nebindi abana bakujya kuko mukitebe kya msanjo abamba bakiregeno mu nsonga batayine bukozesebwa mukiruke twakwakira sebo Mazina ni Isma. Sebo. Natera kwa Nyavari Kanchinga. Ngo. Program. Nshonga yawe sebo. Nshonga nani abana kuzunduhuzo. Sasa na hapo wawe sema kwa Ubari mnonga wakomere ntanda nunje mnonga be kwase mukama bagende behire yo mishoje abahwere abahomwoyo urukubijutya bashomeri yabari umwana nakamukizo ayebwa yonga hikamuna nayebwa formula of mathematics I got disorganized and that one number neso kudisorganize paper yona nakugambira kurekana raba kabatishoborere cyo kugira ngo wari namba yafuteganisa disitire ho space gitanga hello muri mukatiri bose turireje sebo bigari toriyo kandi ya usenye kandi yo nteganisa muko kandi yo sensire no kuchara kweta yarite ego mugano kutsashongejo obwene muri bwabireba indeed Uchama no kuba kwasa Nyamuhanga namazima ubanga atari Nyamuhanga amazima gahanga abana betuba kubasa konkamba hebikwato awarahangana ganyu mutireho kandi bukwato byo barantuza kubibaha ego oyo kandi zibekibireho abasoma tubarashimishije abana bonore tamedero kutandika bakabanza umukesharingo I know bwana abana mbabazi kubanga nyo shinkore ngo distraction ego abantu kutazi namone baza kujya bakukona amazina gahanga abana ni baza kugwa uyero muza kubanore abana binja bararabeho the private kubanga abana b'abasoma ego Onga government ibone beta gishara zamani munonga katsimba amajgomoke ego umbata kwaje baba imbabazi nawambabazi mazima bose bakishobora kwinganaje karo buzima umwana wa kumutezo no byakora ari umukitabo bukashesha akubasya kama yebembere amazima garahanga agoro mukono kumurundi angwatara ajaba bana ba government yego kubana bana abagira n'inzira kwebasa mushobora terera government age
noza kushanga umwana anasaba president anashaka kadi emitwaro nshaya emitwaro kinana omuntu wa hasi noza kushanga n'abatange na government ndetse urashanga kimuremere nacyo ntakirondo mbicweka nahindura buri kimwe cyona nkirebaho akaza kuyakora umwana wa government kwine tukumanya ngo mutwaze bera abanyise cyara ubundi bakarabo nasuganda ayo wari centenary muri Kejegwa wari centenary kusasa bwino munda ona muhurra tamwe bayire ngufu bakanjire yo bukangaye tekaho kwesalinga kwa basomesa amazima genyine babe batari kusoma harimo abaze cyari yari inseri yamayanje kwagya kusera kasente abe nabazana mu kyarawe hati abana abo bari batanguye ngano basoma so abana tamyona bagimaze kandi ushikemba kwamba competing ngana nawe ni hanga lyona nabande babayire basoma nsonga nkuru negyo so kukerana ibindi byona naho kwizira nkicerezana na niyo karikira yoga okoizere no kora kumabagita kugira ngo bwamuheru kuyambe fact neveri cyahari bye byo naburi wizi no kora inyuma buyambe kugayitarize no ogire ekwaiko umuntu mekasha examinations z'ubwara ubura kuseturinga urakora je ohikabwire bwo kunango gabwanuza kuzara kandi tubarebera bazarira mu examinations bambazara wana orango michwa wa inenda kandi urukwenda kwa examinations zezi yishuze beka mama kitagende nako in case of anything then aho tujiro twashabanga aha natwaza kumutwara hirwa rero turi hihi atresta abaye no bunto bwo koresha abo kubo mwana oguntu mwenda namagara go mwana warazare ntugenda birabeho byona tubyashye ko biri abana mu batebekanise iwabe nabanza yatuma umwana hizba hatumureka agende kare ashica yishomero no bucu muhereza bwingi buca muhereza kamwake mukange kore ibintu bigumanga yine lo kamukizamu ibitu nikanga okanyunya pe okakunkumura pe kakoleba brebe oyi kamuja kusaba so muhereza kabiri musatu asobole kuba nagenda nabwo muyambe akandi omukigeze ke cyarabalumu kandi nuko asobole kuba atatali banizibwa twaza kuhumura twine kuba twakira bisinsi no barabatira amasimu mwe bare kutoreka konsana zisanyu mwe bare kwijusti abazire mwe bare kwijusti abana na no kubashabire mishana no kubatomisho garahanga turebane izo rya nyencha kare twe twarga twaza kwatira bisinsi no azane party program ekiri eya sisimuka kakushibwaho ngo nywe kabiriti kwamara kuma kabiriti n'ubira w'abakurundi amagara gona w'aba kabiriti Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Mbarara. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment, knowledge creation. Hello.